Ćao svima i dobrodošli u novu priču na kanalu. Danas pričamo o priči Senke groblja zaboravljena tajna. Na ćošku malog gradića skrivala se stara zarobljena groblja. Mnogi su prolazili pored njega, ali malo ko je zapravo zastajao. Priče o progonjenju, misterijama koje su se dešavale na tom mestu postajale su sve popularnije među lokalnim stanovništvom. Ljudi su pričali o duhovima koji se šetaju među spomenicima, o čudnim zvucima koje noću dopiru iz tame i o staroj drvenoj kapeli koja je već decenijama bila napuštena. Bilo je to u jesen, kada su dani postajali kraći, a noći hladnije. Ekipa lokalnih entuzijasta odlučila je da istraži ovo groblje, vođena radoznalošću i željom za avanturom. Među njima je bio Marko, dečko koji je uvijek verovao u paranormalno, i njegova najbolja prijateljica Ana, koja je više verovala u nauku nego u duhove. Ostatak ekipe činili su Petar, strastveni ljubitelj horor filmova, i Mija, koja je volela misterije. Jedne subote okupili su se ispred starih kapija groblja, koje su škripale na vetru. Oblačno nebo je dodavalo atmosferi napetosti, ali ekipa se nije dala obeshrabriti. Sa lampama u rukama zakoračili su unutra. Spomenici su se protezali na sve strane, pokriveni mahovinom i lišćem. Osim zvuka njihovih koraka, sve je bilo tiho. Mračna, napuštena atmosfera bila je gotovo opipljiva. Dok su istraživali, naišli su na staru kapelu koja je izgledala kao da je nekada bila mesto okupljanja, ali je sada bila samo senka svoje prošlosti. U njenoj unutrašnjosti zidovi su bili prekriveni prašinom i paučinom, a svetlost lampi održavala se na staklenim prozorima, stvarajući zastrašujuće oblike. Petar je predložio da istraže podrum gde su se šuškavi zvuci čuli najviše. Ušli su u mrak, a vazduh je bio težak i hladan. U trenutku kada su sišli niz stepenice, Marko je čuo šapate. "Čujete li to?" pitao je, ali su mu ostali samo sumnjičavo uzvratili pogledima. "To je samo tvoja mašta," rekla je Ana. Ipak Marko nije odustajao. Osjećao je prisutnost, nešto što ih je posmatralo. Dok su se spuštali dublje, naišli su na stari kovčeg prekriven slojem prašine. Petar, onako radozno, otvorio ga je odmah. Unutra su se nalazili stari dokumenti i fotografije. Na jednoj od slika prepoznali su lica ljudi koje su viđali na groblju. "Ovo su oni," uzviknuo je Marko. "Ovo su duhovi koje su vidjeli oni koji su ovdje dolazili." Mija je bila skeptična, ali je i ona počela osjećati nelagodu. "Možda bismo trebali da idemo," rekla je, gledajući oko sebe. U tom trenutku lampica im je počela treptati. Ana je uzela svoj telefon da opali blic, ali se i on isključio. "Šta se dešava?" pitala je, uzbuđena. U tom trenutku iz tame se začuo zvuk koraka. Marko je ukočen gledao prema izlazu. "Neko dolazi," šapnuo je. Dok su se ostali okrenuli prema njemu, a strah im se urezao u oči, zvuci su postajali sve bliži. Mračna senka se pojavila na kraju stepenica i grupa je instinktivno počela da se povlači. Zemlja je počela da se trese, a zidovi su se činili kao da se približavaju. "Bežite," povikao je Petar, gurnuvši Anu napred. Svi su potrčali ka izlazu, ali svetlost lampi je bila sve slabija. Činilo se kao da ih mrak počelo da ih proždere. Kada su konačno izašli iz podruma, sunce je zalazilo, ostavljajući ih u polumraku. Na izlazu shvatili su da nešto nedostaje. Marko nije bio s njima. "Gde je Marko?" uzviknula je Ana, ali se čuo samo eho njihovih glasova. Počeli su ga zvati, ali nije odgovarao. U tom trenutku Mija je ugledala njegovu lampu na zemlji, a ona je bila isključena. Strah ih je sve obuzeo. "Moramo se vratiti po njega," rekla je, ali Petar je bio protiv. "Ne možemo, nije sigurno," ali srce im je bilo slomljeno. Marko je bio deo njihove grupe, a oni su se osjećali odgovornima. "Moramo ga naći," rekao je Petar. Nakon nekoliko trenutaka oklevanja odlučili su se vratiti u groblje uprkos strahu. Vratili su se ponovo ulazeći u kapelu,
Ušli su u podrum, ali sve je bilo tiho. Zvali su ga, ali ništa nije odgovorio. U tom trenutku iz tame se opet čuo zvuk. Ovaj put šapti, koji su se mešali u neprepoznatljive reči. U tom trenutku iz tame se ukazala senka, a oni su se svi ukočili. Pojavio se Marko, ali nije bio isti. Njegove oči su izgledale prazno, a glas mu je bio dubok, gotovo neprepoznatljiv. Pomozite mi, rekao je, ali su njegovi prijatelji znali da to nije Marko, kog su poznavali. Bio je sav izgubljen, zarobljen između svetova. Na kraju napustili su groblje, ali nikada nisu zaboravili te noći. Priče o groblju postale su još mračnije, a oni su nosili tajnu koju nisu mogli podeliti. Marko je postao deo legende, a groblje se ponovo zatvorilo, prepuštajući svoje tajne tami.